Kung mabiyaya ing agilang kapampangan, para ka rin agilang kapampangan. Netong kang agila, ing pengako mo, lingap ampong lugod, ing para mong tao. Ing puso mo at sikanan, sulag po kaking kapayapan, sumaup ka ring mga ilangan, o agila, kumabiya ka. Kitang katapatan at king kaligayan, tapat king Diyos at king tao, nanuman ing karasnan mo, lumaban ka. Netong kang agila, mayo mong lubog. Bakit mo pinsabla at mabilog ay ato? Menibat king Diyos ing talento, sumawop ka rin mga ilangan, ket ibabo na niya to, sulag po ka, o agila. Lalong-lalo na king nyayaliwang problema, tunelugod ing kalinisan, lalo na king kaisipan, para king Diyos tang miglalang, sulag po ka, o agila. Denganggang tatangis, pulisan mo luwa, ing lugod mo yang sikanan, ing sayaning kekang puso, para ka rin mga ilangan. Sumawog ka agila, bakit mo ing pag-asa? Kailangan niya ing isip mo at kekang diwa, sulag po ka, o agila. Ikaing halimbawa ning kapayapan, menibat king Diyos ing kabiasnan, igalamot iyatad, o agila. Ikaing tunay